Behilo ke longa so malo ke longa delo isor kalau bagi kaku isor kamlang ala bunga beke ingko nam laga pe bagi kaku ilang ngolu bema witness ngolu ke he ingko nam takam si bema witness bikunam beke mondoli pe yedunga ma aila isor ma bengke sula yenam laga pe beke last bread lo pe ngadolo pe isor ma bengke sula yena ane pe inam laga pe ngolu takam mondoli isor ke keralo bema hakibi bidungku aru isor kalau bema witness bidungku aru hilong kalonga sokom ngolu witness bikupam nangolu dana age sim ngolu idungku ai praise the lord hallelujah deke bila he funeral service sikom ekta dana age ko kapam mulo yai jisu ka ait binam aru beka amul binam ngolu is bekalo malikunam longe ko deke bila hilonga sikom dana longe ko aru bible kom samslo mandong isor adulo kom wicked pap na ami sinam dem adulo kom isor asema idola dana ami hangku nam dem isore kom asedum ai kapem mulo be tani among ma jiti palangala be yepa nama ma jiti palangala be ai pa ekdam yein palanga be samoyem binama ma duin palangala be hangku nam isor kalo be kunam dem isore kom asedum hey praise the lord ai jisu be lako tani amoso ato takam ke pap laga pe sibika pem la kalbari cross lo agem be bisuto takam ke pap laga pe deke bila heko de yaji sum bengkesula confession langkula baptis langkula bekalo yekuna takama ma isore mandung nomgo mapak mae ar nomgo lasing ku pem langkom ai ku ke second coming lagangam kom ngolum hopo bidu ina buka yenam lo bedunam lo nolong belum bedungan kita nolong kita tarik sula lupa manis bedungan dan di sala iko nako imam nam ane pun nekara ma video nam kadung lo buka torok lo ga mo yaji setak meno no kata ke lo mo pak kita di nolong ke lo buka torok ben mo kontes gitu mo buka lena ko witness gitu adi lo baptisim lato de ngolo baptisim report dan kado na disip lo baptisim gitu jalo ni modong abu ya lo dua me baptisim lato de lo ke bina me de lo adi lo baptisim lato de baptisim lala jam mondoli lo ye bosula jam mondoli lo ojo among parti ko kato de ojo among parti de lo ka amne Elizabeth aja guru Elizabeth parti guru ke Elizabeth dan tiga bona ana miri aku seri iman son antara men tiga bona anu amne ya yang berde ai buka leadership ara lo aja tak me Elizabeth aja ko jare miri dula aja parti parti ko kai de kena dia miri so deki bila buka Elizabeth aja ko jete kaya imang ko kai ana mo patalannya betul ko kai kata na ka ko kai aru buka we exact jam mondoli lo ga faithful na pato Krising ang pato, kapag sa Christian life mo, Christian yang iso dan media so yan ang kapi lagi daw na. Dan paano takam krising at takam yan ang medyo jamon dali lang pato de. Jamon dali lang pa. Enak dia takkan bisa amundu Ampuruna undolundalo Donye Yogima Leyane Yarima Mengkesuna kerja Sumekarikwe Kampuruna undolundalo प्रार्थना लाजो है तो कहती गन आप हिलो हिलो लोग हिलन बोलूं इनाम लगा पे
Kalau isor kalau ilo bermagilik takku inam lagap kalau takam ekbar berumah silan apa kumulap deh. God Almighty no kamero mem bersama hilo kalonges holo hoga kum hoga gilan bodak tum jis no ka ayang no ka sir pada du bodak langka Almighty tania mohade ta longa det na samaya bina mem bersama du balangala hilo longes tum jis no ka lag lagle pam nangul takam Lord no hog gilan bodak tum no ayang sir pada no ka presence ngul takam ka telo du bodak langka Yesus kami no ka प्रार्थना दे आमेन धीरे Em mà bon phải thấy rồi. Ai vậy? Nó mày vô đây nè. Bika ho adit na homoy ko ribu ho res yan dalota kami sora bima dubo nam guide nam laga pa ngolukum leglaju homoy na kuma gayon tayo itu ma ho jaga so kuma res adina mulam malikta lok alag lok jisu hale lok apne sab lok bachcha ne mandu kapi ke sab lok bachcha ne mandu lok bachcha na apil dak langka na lok jisu lok homoy ma tuma ngolo ho res to so jaga so tuma malikta ho jisu adina mula aditna homoy ko hodak noka guidance the protection noka lenai de dubo dak langka noka second coming long lobi kom ho garab langkula nam karik sukunam laga parutum jisu kristok amun nang pratna dum amen